पॉइंट जान दा के कना आसान सी बात है सेवेस तराश दिसे ना और दलते सीधी की दी शो का डेस्कटॉप बांध राशा सेव बस ता गोरा सेव को वंस चकलम तासर क्लोज का हर सब नगोरे पावर पॉइंट शो किधर है तेरा दा देखना दा दे पावर पॉइंट शो दा बनी देर ना बस एस्केप का वल दा कैमरा वस्तेशी वो बिल्कुल पे राजी गलत बात गलत खबर बिल्कुल ओपन कदा और राश दे जन अखलास करता राश ओपन है करते इस खबर आना ना बस ओपन तराश कर दे जन को दाता सरे ओपन है करता वापस खबर आजो भाई वो बस ये राज रिव्यू हो गोरे माना देख मागा स्पेलिंग एंड ग्रामर हो कथा सु स्पेलिंग सर्च के वेनो सर्च के स्पेलिंग के चरता गलत रा गलती हो माना सर्च के वेनो दलता अगर दगा तराशो माना बता सुर दर की ट्रांसलेट कोलेशे तेजारस की बात है जो तर कुम च भाई द कंप्यूटर समान है कंप्यूटर तराशे और ब्या सर्च के प्रोसेसर वगैरह वगैरह ट्रांसलेट तो ट्रांसलेट है कदे लैंग्वेज नबल लैंग्वेज था वही बात है आप जो न कर सकते हो यहाँ से और लैंग्वेज सेटिंग दिन होता तो लैंग्वेज सेटिंग इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट होगा अमेरिकन तस्तमा खोलो जो कलर एंड कलर तस्तमा डिफरेंसेस हम खोलो दागे मार्कअप पक्यो मुख्तलिफ थे दाउस आगा मार्कअप थे मुसरखा this is the markup let's see so the markup singa karki how does markup works and let me explain to you guys markup singa karki the markup yaad sathe da musara like singa che pen de pen ta che pen singa karki kana jo kala tasu da run ke dalta aur right click ke reason ne pen tarash no da pen de masa no da pen che kam de kala da walam zam che da dalta ne de pakar oh that takes by you have to take here this one da dalta rawla और दलता उगरा बल पेपाल हैकिंग बात है पेपाल हैकिंग खा और स्टाउस द पारामो डेर इंपॉर्टेंट दिया है पेपाल हैकिंग जो सॉफ्टवेयर पैसों बांधे मिलावी की दास बे फ्री सिंग परचेज कर दा एंटीवायरस चला सो आखने पातल लसा वकालदार हो दा बदले फ्री डाउनलोड को मेथड्स दा तरीके ता है गेम्स वीडियो बला मूवी बला रागल मितास बा हैकड़ी एचडीआर के apa alte khawdi kanu ida padon amazon ke padon dona peso da apa da su direct है कभी सर दे सीरियल की सर वगैरह जो भी हो कपलो दा कीप के दलता ना मस्ट शो यू दैट्स अ ट्रिक्स तो हम चे इंटरनेट आवाज चैटिंग ना दे मेरे भाइयो जमा चैटिंग ना होगी आई डोंट लाइक टू आल्सो दा उगर दा पिन दे फारूक दा भी पिन देता सर दा पिन च कम देता तो भाई सो कम दे सरा मैं खाया रहा था भाई ओ खाया रहा था बस आसान सी बात थी मार्कअप अब ब्या दा मार्कअप का तासु कॉपी के कना और तासु एक्सेल तरोड़ एक्सेल ता तो एक्सेल की ओ कमांडो कुछ चरता क्यों सॉरी एक्सेल की ओ कमांड मा तखकारे द कमजे क्यों दा कना देख पेनिश ता देखा और देजे की ओ कमांडो चाहे तो शो इंको कना दा शो इंको रिकसानो विधि द पार टेबलेट पीसी कनेक्ट के विद बावल दे सर टेबलेट पीसी कनेक्ट कल तबली कल लोग के दा सौदल तब ऑटोमेटिकली ना टेबलेट पीसी में कवे बस डायरेक्ट द पावर पॉइंट ना दा कॉपी का उदल तराश पेस्ट है का बस दा शो इंक मखायमा रुदागा से उगरे वी कैन अप्लाई हियर कमेंट्स रावला 10 कमेंट्स रा गए कमेंट्स की बात है बस कमेंट्स देवांदे कमेंट्स रावला दलदे के कमेंट्स रावला ठीक है ना रहमत कमेंट्स देसे ना कमेंट्स रावला दलदे के कमेंट्स आओ एडिट तराशे ऊपर एडिट कमेंट ता नोगर तमुंग कमेंट्स एडिट कूलिशु नादर चरत नास्ते दलता वर्षा लशा दलता वर्षा कंप्यूटर मन के शाबा अबो होता उसका लेकिन अबो खुद मुश्किल है खा उसको करे दागा से डिलीट कमेंट्स नुदा कमेंट डिलीट का असल के देर नजर दे मना डिलीट ऑल मार्कअप्स फ्रॉम द करंट स्लाइड दे उसनी स्लाइड न कदा स्लाइड दा सरी दिन दा टोल कमेंट सर से खत्म का और पदे बांधे खुला मौजूद दी कमेंट्स वगैरह टोल मौजूद दी नगजम चबई दे टोल प्रेजेंटेशन ने खत्म का डिलीट फ्रॉम ऑल यस खत्म देनम खत्म शु सारों से ओझल नजर से ओझल खत्म
دا سي وګوره کوي تاسو چرته کمنټس نو وی نیکسټ کمنټ تلاړ شو پریویس کمنټ تلاړ شو وغیرہ دا سي نو وګوره تاسو یو کمنټ دا سي بوزي چې کم کمنټس تاسو ځای کنه نو یو کمنټ تاسو اتوماتیکلی وي ا پروټیکشن آنلاین پروټیکشن دی چې هغه نه مینیج کریډنشل مونږ اپلای کو کنه لایو آی ډی تاسو د پاره پکار دا نو کوم مطلب دا دی یو سره پینځو کسانو تاسو چاته سینډ کوي کنه چې یو کس پکې چینج کی بل کس ته پکې صرف او صرف وګوري وغیرہ وغیرہ دا پر موږ آی آر ایم یو سافټ ویر دی تاسو به ډاونلوډ کوئ انسټال ویبا آی آر ایم متوي انفارمیشن رائټس مینجمنٹ او دا غي د پر تاسو لایو آی ډی پکار دا او به تاسو ته لاګ ان بشي ما ته آی ډی شته او ته میس آی هاف خدای د پر تاسو انټرنیټ کنیکشن ریکوایرډ دی دا زیات کر دا شیر پوینټ سایټس دي کم وہ سی چې کمی کنه لکه unicr.com شو یا usa.com شو نو کو تاسو پای باندې دا فایلز لګی کنه زه غواړم چې دام الته امپلوی دی دام امپلوی دی دته لیکم چې دی په کیو ګوري چینجز په کیو دته لیکم صرف کوی ګوري دا غره پر موږ دا کمانډ او دا میثډ استعمالول شو دا بازار کوم چې فار ایگزامپل ستا خپل لایو آی ډی نه بغیر دانه کیږي ښه لایو آی ډی مایکروسافټ ورکی ام اس ان مایکروسافټ ورکی لایو آی डी माइक्रोसॉफ्ट در کی یا با MSN آی डी وی یا با आउटलुक آی डी وی یا با हॉटमेल آی डी وی خو زیاد کر پلایو آی डी باندې تاسو کار کی and then you have to do your password शाबाश आजो keep me sign in and then go وګوره دلته accept terms and condition so I accept this सो कंडीशंस या ما ته کنه ما دا پرایویټ کمپیوټر دی دا پبلک شیئرډ کمپیوټر دی دا پرایویټ ما خو چا سره نیټورک شیئر کړنه یې کنه زه بتا یس دس مای پرایویټ کمپیوټر بس وګور اتنټیکیشن اوس اپلای کوي ما بس راشه فینیش کړه دې کې دا اوس ما ته یوزر اتن سرور سره ځان کنیکټ کوي کنه اوکې څنګه اوس وګوره ریستریکټ پرمیشن دا دی مو سره अगर restrict permission read सु क्यों change बगे सु करावली no read के like a user with read permission can read like a da someone example.com email address है दिखा ना एक दो रकम जैसे farouk@yahoo.com पे सिर्फ read दिखी कामा sajjad@gmail.com दे सिर्फ read की yunus@liveid.com दे पके change और read दिखी वगैरह वगैरह बस दा देज नो के कलास ये दा टूल मा तुझ दा email address दा सर टिक न दी these are not correct no matlab दादी को चरतमुंगा restriction apply को नगरे दा समा restricted show देख दा साइट को जबल चाहता वर कम करना दा साइट को जबल चाहता वर कम दा फाइल को जबल चाहता वर कमा नो पाई के अगर चेंजेस हो तगीरात लिशिरा वस्ते it cannot खुदा दे दा ऑनलाइन सिक्योरिटी द बारे इस्तेमाली जो कलम ताऊ दा ऑनलाइन सिक्योर कवे कना दा गे द पार च कम मेथड इस्तेमाली गुना का दूसरा दा अगर दिस इज दा PowerPoint slide दे which is already secureable no kuda file su chata morkoma no da already musra secureable de we cannot show up there sarchida ip address shita ke jama sara ya rasi kana jisma password sara nahi ho gaya uska hacking ip address work is mar dagar hacking ogore mat automatic khas biage tarazama sta password chini kana da password hacking bia asan de which is sta screen mate osal rash दाना सॉफ्टवेयर दी चता था पता मिल गई बे खैर तरीका कायम देता नोगर दे बांधे ऑटोमेटिकली परमिशन इज करंटली रिस्ट्रिक्टेड only specified user can access this contents दा मुसरा असल के सिक्योरिटी कंसर्न मेथड यो कमांड लायो आईडी बांधे सिर्फ नादर कार की ना फेसबुक nader@nader.com लाइव आईडी पे जोड़े अब तो दलता बराशी का ना और दलता बतावर के msn.com लाइव आईडी पर बता msn.com तरह से का ना फेसबुक आईडी में होती हां फेसबुक msn.com की बागोरा चुप कर शाबाश देख ले ओगोरे msn.com तो बरासी का ना तो तासर each and everything make my MSN homepage sign in वगैरह वगैरह तो कुछ sign in तराशे का ना या MSN ताल तराशे ना automatically तासुले चकम दे one by one चकम दे ID specifications जर कहीं होता है ना बता सुने विकल्प ID जो नो दा असल की मुंत Microsoft दा ID रागी मुझे कलम तासु Microsoft दा sign in
with a single use code या वगैरह वगैरह नु तासु बा हम द दिन खपल आईडी जनरेट के और द कसबे तासु जोड़ के you can work with द दी लार न बतासु आईडी लेकिन सिंह तासु फेस याहू की आईडी जोड़वे हॉटमेल की आईडी जोड़वे नो द आईडी जोड़ोल द पार च कम मेथड्स नो आगा दा प्रॉपर दी तासु खपल आईडी दल त जोड़वे कना करे do you have Microsoft account to sign up now त बराशे कना तासु बजान ले लाइव आईडी जोड़ के इस तरह सो पर तासु लाइव आईडी नहीं जोड़ कड़े तरह पर तासु पदे कमांड वाले करने से लाइव आईडी साइन अप नो बंद पर क्लिक के अब याद आगे न पस कम दे लाइव आईडी जोड़ के एंड देन अगर दल तक की तासर चकला आईडी राशि कना नुता तो विच भाई कम योर टाइप एड्रेस लग जोर कम एस योर आईडी अली एंड सजाद मंथ चुकर मार्च 1 10 ईयर 1998 वगैरह देके पैदाश हुए दे सेलेक्ट वन मेल एंड दल तो तौर का चिस अली sajad@liveid.com चुकर 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 गुरदा से दा द लाइव आईडी मैकेनिज्म दे बास नगोरे हॉटमेल दे स्काई ड्राइव दे एक्सबॉस लाइव एंड वांट वगैरह वगैरह नुदा live.com बताओ चलता वर्क नुदा दाखिल अकाउंट मेथड तरीका अवल बता जोड़ के आउटलुक MSN हॉटमेल सेम दे के दा जोड़ व्यू तराशी शाबाश अच्छा रिव्यू को